Swastiastu beli. Nggih, swastiastu. Ndan apa nggih? Takeng gede beli. Yang video nih kau dagang tanah sama yang ini nggih. Oh, dagang cana. Nggih, Yunin kah? Nggih, tiang pun dagang cana nah. Ais, buat dagang kopi nih sok keras peh. Nggih, ada dagang kopi di bal orang. Meniki dan cana ada nah. Cek tumbian dan buat dagang tanah buat keranjang ini. Tiang beli, modal tipe ring kene kawang di keranjang. Oh, Beli niki ane nge-DM tiang di IG niki. nggih beli. Siang pun nih kau. Kenapa itu? Adi len gua beli di foto jak di asli ni nah. Di foto aja ganteng nah. Tapi asli ni jak amburnya agak gelap bener. Bah, cek semang filter kan. Oh, filter nggak beli doang. Nggih beli. Kang yang gede. Kubu cara jet panci. Aman masih spek dari. Gua cari jet panci kawan je ni penduk ni apa? Oh beli. Kau ada harus spek dari. Makin beli ke ngarah spek bidadari nih, tapi ke ngarah cana nih. Yang ke ngarah spek bidadari kau bener benti yang alih nih. Mana beli? Kalau yang cana orang spek bidadari, enak betara itu. Kan belum beli. Yang sengaja, sama orang belum. Nah, orang apa belum? Nak tidak nonton. Oh gitu lah. Ya nuga beli ragu kok. Sindawang beli dengan cana ini terkenal di Bali tu. Iya, senuning dia. Iya, Sindawang beli ya. Dan Iya, yang mesti Sindawang beli. ya 5 jari neng dengan cangkem ini best beli. Best lah. Pas 5 jari. Yen jempol mantan mungkin kita main siap-siap. Yang gitu, lang ngomong. Ini beli sempurna, yang beli. Ini sekan nah. Iki belum apa tan kak? Yen menurut yang lo jadi kau beli. Yen orang dia jelek, sih ada nak beli B dia loh. Mungkin jambil manjarin gini. Ampun nak keras bentar beli. Ya mungkin beli ampun nilai. Yen menurut beli B ni kilung bayar. Oh, yen menurut beli B ni jelek. Ulang-ulang ni semuanya ni. Bang boleh tiang garus ni. Ini mungkin sudah kibel gitu. Oh mudah beli 5.000 mantan. Gih, dan ini ambil yang 2 nih ke ulas tali. Aman masih beli lebihan man garus. Dan ngidang kentan beli. Ada stand ngidang. Bu lebihan bayar tiang nih ke. Nggih beli. Ini anak punurin ke bos tiang ya. Yen ada nak beli 2, jadi setali merebah ya banyak. Oh, gitu buat bos tiang. Berarti mulas 2 tu sing tadi ya. Setali pokoknya. Dia manjus. Belum beli. Nah, mumpung beli dulu manjus. Kita beli lagi dia manjus mi. Manjus aja banyak.